BIAG di TAO. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. BIAG di TAO. Grabe, friend. Nakitak manan itay. Limabas ijay balay. Ha? Asino? Asino pa'y kuma? Ni Mark Anya? Sika talaga. Makilkilig ka manan. Ay na, pagbigyan nakadilatan. Nagtaerkat ngaminan ni Mark. Anyan? Ay, tulungan nakman alis. Tapno papansin nakmat ni Mark. Sige, tagagaraak to ti mapanay balayda. Anya? Maiturod mo? Namati mo't. Rabak ko kadilaan. Pakpakawan mo ta. Anyangay ko matibagak. Pulos mo ta. Di si kanti mapano kayat mo. Nakarkaron naman, Jack. Kababain mo't Mas daw ka siguro no apay nga imayak dito'y balayaw. Alays. Ha? Apay ka di, Mark. Anyat gagaram. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti umay dito'y balayaw. Ngam maun akti agbain. Anya? Tapno ibagakken ka. Nabayagan akursonada ka. Alis. Ha? Ladingitag. Ngam yak kayatan nga ilimad ti pudno amarikiriknak. Ay ayaten ka. Alis. Mark. Day tatipod no alis. Damag ko, anasingpat ka abalasang. Iso asaan ako na nagdudo ang imay. Tapno agdato nakken ka. Sapay la ko ma. Tadanam namakken ka. Alis. Kastaya, di nagasat ka. Tas ikagayam ti ayatin na. Friend, Jack kaya't amadadaol ti panaggayem ta. Iso di ka madanagan. Jack to aklunin ni Mark. Oh, nga ta. Naglakat yag sa alis. Ha? Ay, adapay gayam pa alis. Aglabaak, agluto, agdalos, ganda dumapay. Uri agawid ka pailaan. Ay, no kayat mo. Tulungan ka kadagiti trabaho ni ti balay. Saanan? Thank you laangan, alis. Naimbag nga oras mo, Freya. Anda ka din ni manang mo, Abeya. Ne, apay, sana nagpakadakin ka, manang alis? Kat no nagpa-Manila itay bigat. Anya? Anya taramidin na iti Manila ngay. Ay na, mapan ka no agtrabaho iti may sa apaktorya. Isarag ti kasinsin me. Ay, kastaya. Ay, apay ngay asala nagpakada kanyak. Nagloko ni manang ko. Gayem na ka, ngam di na ka pinakaamuan. Awagam tulaangan. Ay, uwan. Agyaman na ka. Ay, sorry Awan nga minload ko. Iso asaan ka anay text. Unay kamatan, friend. Pinanawan nakmatan. May kawak lakit tiniti kaawan mo. Sana bali Tadamat ni Mark amang liwliwaking ka. Ha? Ni? Bye! Apay nga nagbalin mo tan akas Genevieve kanyak. Ay, may papanlakit di ka ni Mark ti pagkaskas dayan na. Basol ko ka di. No agayat ni Mark kanyak. Yakon pagawidan ni Mark ijay balayda, basang. Ado ti sulisog ijay lugar da. Nabiso dagiti kasinsin na, barkada na ijay. Isungsung da nga agbisyaw. Isungay nayabaklangan dito'y lugar tayaw. Kasta ka di, Tata Pijong? Amaw, talaga nasingpet ni Mark. Nagagay, nuda kayaw ti agkagasat. Ay saus, masigurado nga awan to ti pagbabawyam. Tata? Agbagay kayo pa'y. Tanataer ni Mark kun napintas kamay.
napipintas ken gwapon tulakit din dagiti agbalen nga anak yaw no da kayo ti agkagasat. Hi, friend! Ha? Bea? Ala, imbag man ta nagawid ka. Sumra ka Thank you, friend! Ala, pimintas ka Oh, talaga? Thank you, manan. Aywan, pasensyakan iti kalabos ha. Aklunak, nagsakit tinakom ko idi naamwak asika ti kayat ni Mark. Naupayak idi naamwak ang nagpating galagayam iti elementarya day jay a Mark. Kan, ada kadwak asimang pet sika. Asino? Ni Jude, ada iji balay. Asino Jude? Nobyok, professional ji boyfriend ko sika. Anya? Masikuga kon, friend. Ha? Kat, anyat imbaga genobium nga, hindi imbagam amasikugkan. Naragsakan syempre. Di, saan kan nga agsubling agtrabaho iti syudad? Saanan? Di na kon palubusan ni Jude nga agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Wan, ngam no next year pa eh. Tama kumikom ni Jude iti trabaho na. Kasta ka di? Katsika, kumusta kayo matan kini Mark? Inaklon mo ka din? Adamat na napasamak iti nagbaatan nyo? Masikok ka kadimatan? Grabe ka, Mat. Advance launa ti panunot mo, Bea. Jack pa inaklon ni Mark. Ala, pakipot ka launay mo't. Ngam, anya ngay ti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Kat awang mo't natalgad at trabaho na. Makikon-construction mo't lagayam. Kwa? Hay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigrigat friend. Naimbag kanyak ta professional ti pakiasawaak to. Ay na, agyaman alis. Kunakla no awan gasat ko kinkan. Nakitak no kasano ti regget mo ang nagdaton kanyak, Mark. Sigo din nga da panagayat ko kan ka. Ngam, Jack la impadlaw. Ta pinaliiw ka pa nga imo na. Nupod-numot lang ayayatan nak. No pagpating ka anti kinaanos mo. Dinto agpatingga ti kinaanos ko ken ka alis. Alis? Agkasartan? Ha? Nagpardasan ngay? Wan, tapno makabukultan iti bukod ta a pamilya. Alis, ikasarkan. Kablaawan ka, friend. Ngam na imbagman, taada ginastos ni Mark anang ikasarking ka. Kat construction mo laang. Ha? Ay, kwa. Manumat latis wildo na iti panag-construction na ngay. Nagtitinulungan da nga agkakabagyan, Bea. Timulong pa ni Uncle Pijo nga ulitag na. Kastamutan ka dang iti dadakkel kang kakabsat na. Ay, piman mo't, Mark. Ngam no syakto ti agkasar, ay sos. Bongga. Saan lakas to'y kasimple, friend? Ha? Adi mayat. Naimbagkan ka tadakkel sa tisweldo genobium. Wala. Kaano kayo nga ron nga agkasar ngay? Dakkel matan ta sikog mo. Mabiitan. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno ing grande ti kasar mi. Bongga! Mark, Alice, itatagasawa kayo. Nasaysaya at nuadda kabukbukudan yu abalay. Uncle, awan pa'y Mark. Yak pa'y nalpas anag sao ka anakan. Ha? Itad kon ti balay kaw ijay lugar may. Tawan metlat ang nanaad ijay. Da kayon ti mang tawid iti dayjay. Tawan ket nga rod ti asawa ken anak kaw. Si siya kon nga agbibiyag. Agawid kayo ijay. Taag mula kayaw ijay. Windo agtaraken kayo iti baboy no isaw.
Agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpet kayo ha? Agbinadang kayo. Itirigat ken ginawa. Sapay kumata ang nanayon to ti kinaragsakyaw. Anak ko. Mark, nalawan sa unay ti araramidam akulungan ti baboy. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaen ta buryas. Ala, kaimaan ta nga tayo dagtarakan iti baboy. Awan kastay padasen bakit? Mariknak anapintas ti agbaboy ditoy. Taado ti danom. Iso adi ka madanagan. Saan ta amalugi? Basta giddanan ta iti kararag. Taam mo nga dantulat ta kaasi ni Apo kadata. Bakay. Agrubot ka, bakay? Ken rubuatan metten dagiti anak ta. Mapantayo ijay lugar da Uncle Pijong. Ha? Apay, Mark? Natay ka nun, Uncle? Anya? Ala, anya timpatay na ngay? Nabangungot ka na. Tiyam mo. Amangan no naatake. Tasigo din nga da sakit na iti puso. Mark, kaanakan. Tagay si katikad-kadwa ni Uncle mo apichong. Si kangarod matag ti mang tawid dito'y balay na. Ay wanam to'y balay na awan. Na yung bagla pakidagdagusan minukas di nga umay kami dito'y. Ha? Agyaman na kante. Nagsasaritaan min ngagkakabsal ti may papaniti ay tabanag. Kat nagnunumwan mi asika ti mang tawid dito'y balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan man manumot nga umay kami dito'y kaanakan. Sige, ante. Kat agyaman akmanan. Makipagladingi tak, Alice. Nataymat gaya man ni Uncle Pijong. Ha? Bea? Ay, agyaman na may ka. Nabayag adi ka nakit-kita. Kat, kumusta? Long time no see. Kimutong ka Uwan nga rod. Ikot-kutong kun sa tirigat, Alice. Nabayag saan ka nakit-kita Tatunggal ag bakasyon kami idi dito'y katawan kamat. Uwan. Nagsubli ak ijay Manila. Ngam nagawid akon. Tsak kayatan ijay. Kat, kumusta kayo ni asawam? Nabayagan nga awan kami. Apay di mo na damag aya. Nakabalod pa yun. Ha? Kastaya? Ala, jak na damag dayta Apay nabalon? Gapo iti droga, friend. Isumala di nak maikasar idi. Tas si aasawa gayam ti loko. Aniya? Kinapudno na. Duan dagiti anak ko. Ti ama ti may kadwa, nagsina kami matlaang. Aniya? Apay ngay? Babaero matlaang Adamot la asawa na. Apay nga taakas ti tigasat ko, friend. Naimbag paiking ka. Tanapintasan ti biyag yung agasawa. Damag ko. Anapig sa tinegosyo yo. Ababoy ijay laon yon. Ay na, ananusan mi ati kastabag biyagan. Tawan mo't na ilapas mi akurso kan ni Mark. Una, ngam naggagat ni Mark. Nasingpet. Nagasat ka, friend. Makapaapal ka. Ngam syakmatan. Nagkas ang tinagbanbanagan ti biyag ko. Ay na, saan pa anala daw ti amin, friend? Kan sana bali, taadadwang anak mo. Isuda tagbalin nga inspirasyon kan tibker mo. Di ka mapukawan itinamnama. Pakawanan na kumaalis. Ngamin, tinagtagibasit ko idi ni Mark. Ngam adayo gayam anagasgasat kang siya. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpet kan nagagat nga asawa. Pakawanan na kumang. Ala, awan kanyak day giant friend. Lipatan tan tinapalabas. Bueno
mapapagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Intong, agsagana ka, tatapapanan tayo intong bigat. Sa dinaw hanggang. Agbits tayo, hintay mamatag relax, tapno may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwin hanggang. Kun tapno makapasyar ka man mag, Bintong, ipasyar da ka man mag. Win hanggang. Oray, di kanto agbalo ni ti bado mo, tagumatang tayon to iti bado iti paparan tayo. Ha? Kat win hanggang. Mala, check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Win hanggang. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang hanggang. Bentong, isadeng mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Win hanggang. Hala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, Dura, baka... Ay, Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatam man tapit sa ta, mga taman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agay ta, nalukatanan. Mayat to'y flavor a pinili baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danong ti kinatanda. Naimas. Kun di da pa iyo format ti kang kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dita. Mang kalaog lakay. Makain inumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray danong lakuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti tanom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen hanggang. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang, sa kanto aglangaw. No, malutom amin na balon tayo, sa kanto mapanaglangaw, anya. Wen hanggang. Floro, lakay. Intag languyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, Bintang, taag shopping tayo to numalpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito ang lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda ka na tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanya. Oray ko ma, no dakkel ti sweldo kadakwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, o may kamiag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin enjoy, kan agri-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Bumatang tayo di short pan kan badum. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaus. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Magpili ka ni Timay sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Aw, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man titag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsa sa nga gasutlaang dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito'y ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laang, wun. Wine?
Antay. Sige, mabalin matkid niya mga lakadita sagpo 400 na t-shirt. Basta may salaang, wen. Wen, antay. Antay. Awan mo tuntay ginatang yung abadaw. Anya, langit kam. Dito'y matlalugan, antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wen ata, binaunak ng kalite aging matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan, antay? Diyay lang sagpo 400 tinala daw. Anya, ay sayang. Ay, wen nga rod, antay. Sayang na talaga. Si Mangput kay Magaya man na nagpasya rin san bentong. Wen, insan timya. Kahit kumusta ti pa nagpasyar yung ay. Nag-enjoy kayong matlaang insan. Nagadumot ti post niya antiduro ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mag. Kadwada ka mag. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka. Kan, impos man antidura di bado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amon ti caption na itipos na. Anya nga, insan. Regalo may iti kaanakan mi a driver may. Ha? Inggatangan may tibado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga ro din nag-comment. Sana all kung kunada. Ha? Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibado. Nuamukla ko mga kasta. Yak kuman inalala da dya pa daw. Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo da gijay. Wan insan. Ay, sana pa'y laimpos nga rod. Napukaw pa ijay may sa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang around. Ngarod Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang At dan sa kano nakastrak itilugan. Ta saan ilak. Anya? Ay, sayang nga rod ah. Jay paimot kurkurso natak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebookan ngayong gatangan da kay tibadong. Ngam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsisingkwin tapay. Nakay, kita banday tuy. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaod. Napintas ba? Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangan. Awan, libre. Libre. Asi daw tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, wajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay di tabagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsaan ta mo tanadlaw. Anya? Nalaing ka mo't gayam nga gilibas makay. Katwan na, sakpay mati ko na. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala, ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, baka inakagpakita ta kababain mait no paayag tao isda. Umayak mat. Ha? Agad si ka ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nang gail. Ti insuot ni Uncle Labadaw. Kasla, iso mo tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Ay, Bentong! Apa kas tauna pa nang kita mitibado na uncle mo. ha? Antay. Kapadpada na nga may tay ginatang tayo at t-shirt kaw. Agad, gaputa kapadpada na. At apumon nga isuday ta. Ha? Saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin iso napukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagngina pa'y mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kita ang tabado na uncle mo. Agmaneho kakit din. Tayin-tay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanin dito'y lugan ang mga oray kada anggal kan antay. Ay.
Nabilang met lagayam ti sumrek di ta restaurant pagkasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilukan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isaw ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaan antay. Up. Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng met. Antay? Ket, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Uwan nga rot antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Ananom ti brand new no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sangaribo. Ay, nagnginamot tayo. Kat daan ay antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Uray daan, basta branded. No, gatanga iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungagyaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam, di mo mampay kay katanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Ingkatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Ni, nagninan. Ay, katuan mangtudak lang arudan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaimot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintang. Wan. Uncle. Tanuan niya ti kanan me kat kanan me. Kanuan niya ti balor ti badom me. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan. Uncle. Insan, adamang matimpos ni Auntie Dura ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor di sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pan, 500. Detalyado si ka. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na itayan titapan na. Sa nga gasot mat. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mangagpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day tayo nusar mo. Sagmamano day ta ko nam. 50 nga raw. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kusla di mamot style da uncle kan antay. Ibagada sa nga ribo ti 100. Nayunan day ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yan? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da ngayong gatangan da kay ti kawis mo.
Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali pagtrabaho, pumanaw akong itayang dahin saan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan ni taninsan. Nangruna kadatangawan nagadalan na. Ay, huwag nga rota. Iso nga, anusak pa insan. Naimbag to lano adda sa bali pagtrabaho. Ay da, nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wun. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jay nga gururay di parking lot. Hindi mo ko na nag-take out ka. Ay sayang ti kwarta. Kat, anyat ka na ngay. Yalam na tani ti subsobra di ti restaurant. Tadya man oh. At na bati at araon iti bangir alamisahan. Ay, nagadupay lang na eh. Inkalaan tayo supot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na batid ha. Kay? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Suro, tagmanda angkal kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay tamat kaya man. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Kat. Ha? Isup-supot na dagi ti today ti bangir alamisaan. Sa bali magtilamisaan ang nagkapunda. Kanin siguro ti aso ti isup-supot dati customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Ha? Jay insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata mun. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Ha? Lukatak man na ito. Ha? Tultulang mat na gito'y. Adamot natin na. Adain na po'y na. Adamot lasag. Basay. Naglukon na gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanan ti aso matay taw'y. Amukon. Jak ibelenda ito eh. Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenang kail. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Ha? Nay, anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas ka tayo na po yan. Wenang kail. Indadang ko tayo in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ng asaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli makaklaang, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ngala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik na yaw, antay, angkal. Ulital tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong inaramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agun daway ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y tikadwamin? Pumanaw akaw nantay. Tadan sa bali pagtrabahwak. Pasensya ka. No, ada di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay.
Ay, suray, kaanakaan. Kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwami kinaantin diti balay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag, ti tao. Ada ako, nanang. Apay naladaw ka si Mang Pai. Kwa nanang, napanak pa ngamin nakilaba. Pambar! Napanak nagbulakbol ko na ma! Sa anak ngagbulbulakbul, nanang. Kahit ayang arot titangdan mo naglaba. Ato'y nanang. Na! Dahil lang! Nagbasait! Di da intad amin atangdan ko, nanang. Inutang da pa'y laang. Aniya! Indon maminsan, di ka mapanaglablaba no utangan dan tumadlang titangdan mo! Nanang. Mala! Sumrak kang arudan, kay kaglutaw! Wan, nanang. Apayaya kontrabida kakanayon kanyak si Kapilimon! Imbay sa para allowance na kumamit iti pag-adalan da titangdan na naglaba, nga minalampay laang may ilma. Rugyanak manan, Filimon! Asino tinapatpatagkan kaya? Siyak nga asawam, wano diyang punta. Ilma? Dahil tang amin tijak kayat kan kakait. Iparupam launay kanya kanapatpatag diyang punta ngam siyak nga asawam. Agpada kayo anapatag kanyak, bakal. Ay saan? Jak kayat ti kasta. Ha? Masapol a siyak tatanda nga ipatag mo. Ta siyak ta asawam. Saan ka ta diyang punta? Nawatam? Mabisi na. Nay, Rabeng, umapay nga itakala nga sumangpait, Ginaw. Unay kayo na ya, tatang. Gagangay iti barwa. Unay ka na ya. Nabartag ka manan asimangpait. Gagangay iti baro. Kunak lang arudan, tatang. Kaslan di kayo mo nagbaro mo. Unay katikasta pa nagsungsungbat maun, Ginaw. Wala, sumrekan. Sana kung nga ubing nga basit, tatang. Unay kayo lagi din na. Amo kong dararamidag. 17 mo pa'y laang, anak ko. Minor de edad ka pa'y laang. Wan, yung lakayan ti panunod ko. Kun titig-tig na ko. Mabalin kong to pa yun ti mga asawa, tatang. Anya? Iswa mabalin ka di. Di da kong bibiyangan. Please, kumalang, tatang. Tatang, kwartayo man. Di nakayat ngay kan ni tatang. Nay, tapay ka no di nakakayat nga ikan. Baka pagbisyok ka no. Anya, ay unay lakit din day tanga amam. Imutan na ka man ako nakaw. Mabitlang. Atoy, talugasot, umdas day taan. Kurang na. Sangaribo na. Ay na, awan limagasot lato'y kwartak dito'y bulsak. Kung nakapagpuunak ititong no madamdam Aglangan kayo pa lang agtungit Siyak pa'y tunay nyo. Tani, ado pa'y tibayada kayo pag-adalan. Ay, sige nga Rod. Ala, munti kwartak. Limagasot da ita. Basta say-saya atam dag-eskwila Win ka din, nanang. Siyak to ti valedictor yan. Rumbang lang tanay. Ngamin ado ka na nag-repeat iti 4th year high school. Kabisadom kumaamin na eleksyon niyo. Si kanti kalakayan kada kayong agkakadalan. Rumbang lasi ka ti kalaingan anak ko. Wen, nanang. Namnamahan nyo dayta. Sana ko nga repeat. Amok amin ang nagiti sursuro ni teacher ko. Maumak pa yung aruden. Nalama pang kangarudan. Tama nga numala daw kay di pagadalan niyo. Sige, nanang. Mapanak aruden. Hindi ka awan hambag mawa mapanag-eskwela. Awan mo ti hambag ko, nanang.
Kadagitay kwadernom ngay. Daytoy ti kwadernok nanang. Daytoy. Ah, Daytoy ulok. Nalaing ti anak yun nanang. aya, lalaingam nga rod pa'y, wan. Win ka di. Thank you iti kwarta nanang. Naimbag kayo pa'y. Madlaw alab na labdak. Ngam ni tatang. Di naksakay kaya. Tapay ngam imutan na. Mas kaya na ni Leia. Masuronak mga rod niya amam no maminsan. Mala nanang. Yung kaya agdawat ka ni tatang iti kwartayo. Tapnod da sukat to intedyo kanyak. Patsyam ngay kanak dayjay. Mangtadangam baka 50 laang. Amo na kami na pagtungit ko, iso adinak ik-ikan. Rabi ay. Ngam apay nga awan pa'y kabsat mau. Leia. Tatang, Kunuray ni nanang yaw. Awan pa'y laang. Napanman siguro na kitong itdayayan. lakit di tatang. Ay, apay ngay. Awan pa'y laang mat ni Ginaw. Ay, una yan dayjay nga upeng. Kas jay ay ati estudyantay. Kanayo na marabyan. Tatang, kinapudno na. Saanan nga agis eskwela ni Gino. Hanya, Kanayon nga aglangan. Sumrek pa'y matitagsapa ngam numalom saanan a sumrek. hanya. Aging gaan nagikatan a namin pinsan. Kat kanayon pa yan ti panagbartek na tatang. Hanya. Makonsensya akmat no jak ibagater aramidan ni Gino. Iso abagbagaan yun to ti kabsat ko, tatang. Nagkunamit ka na kayo. Asino tinagipulong ka na kayo? No ibagak ang napanak iti pag-adalan yaw. Aglibak ka pailahan? Ha? Anya mo't yung tikas na nga aramid mo, Gino? Di ka di mabay ni tikas na nga aramidam. Sigurado nga agripit ka manan no kasta ka. Anya nga ron nga nagrepitak tatang. Agyaman kayo kiti Tagis eskwilak lata. Nga uray repeater. Kindraparak. Makitam tikas na panagsungsung batmaw. Nagalas! Unay kamagtan, Filimon! Nalabos mo dahi na panungungungat mo itanak ta. Itayak pa'y ngagdengdeng nga. Unay kan, kasla sabsabali tanak ta kang ka. Kasano adyak sermonan? Kitaglablabusain. Puro sakit yung ulo tararamidin na. Nileya teong tam. Apay adi na yung baga dagos tararamidan ni Ginaw. Inuray na pa'y nagdrap sa kundi pulong. Diyampun mo ati saan ngagpampanunok. Iso teong tam. Anya? No talaga mala na nakam. Di imbaga nakan katararamidan ni Ginaw. Tapno na sigod ko ba? May isa ka mo tabakbakitan. Panoy-noyam ti madingar aramidin tanak mo. Katusto ba timbaga ka? Apay, adda ka mali timbagak, Pilimon. Alaman! Pasensya kayong tatang. Gapo iti panagpulong ko. Nagapa kayo kan ni nanang. Awan basol mo, Leia. Ni Ginaw ti aking basol iti daytoy. Tabinaybayan na ti panagadal na. Tatang, Basta ituloy mo lang ti kinatulnog mo nga anak. Why? Di mo tultuladan tararamidan di kabsat mo. uwan tatang. Uray kanayon nga ibaga ni nanang nga ampun daklaang. Patpatken kayo lataken ni nanang. Agraman ti kabsat ko. Anak ko, uray ampun da kalaang. Agpada ti panangipatag ko kada kayo kini ading mo. Why? Uwan tatang. Mariknak matkit di dayta. Iso nga agyaman ako unay kada kayo. Anya jay kunam, Pilimon. Pagtuluyan ta ni Leia iti kolehiyaw kunak. Ikarigatak ti agtrabaho nguray lakaya kaon. Ay saanan. Huston ti high school na ilupas na. Kurang titangdan mo nga karpintero apagadal na. Iso ka ti papanan ti sweldo mo. Di tay kang mga nain. Adamot ti pagadalan na basit lat mabayadan. Ay uray pay. Isuma lang ay suday ta. Ti allowance na iti inal daw nga ay. Kanda duma pa agatangan ng tao. Nagastos mo lang ha. Sayang ti kinalaing ni Leia bakit? Nautak mat ni Gino nga anak ta. No talagang ay pasnag na tagadal. Wala, ng bulakbul mate. Kanayon nga drop. Iso okay di ti pagtuluyan ta nga giskwila. Tay so ti punno nga anak ta. Jay katampon tan ti makaiskwila. Nagswerten nga ay. Kahit kasanon no agsardeng tumanay.
Say-sayangan na lati kwarta day dyan anak ta. Naimbag ka niliya ta nasingpay. Kun nagagat nga giskwila. Di mo mamay papilit ti kaya mo, Pilimon. Minu-minuto nga agapata, nutob ngaram ti kayat ko. Agtuloy ka nga agadal, anak ko, well. Baka agungat ni nanang ngay tatang. Siyak ti makaambaw. Aginroll ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Anusak ti agtrabaho. Tapno makaadal kalaan. Sige nga ron tatang. Katika rik, agadala ka na imbag. Kat no adda oras ko, tulungan kayo nga agsapol iti kwarta. Anya? Ay, ang mga numarigatan ka, anak ko. Saan tatang? Kabaulak. Ay na, talaga ang nakasingsingpot ka unay. Ipatpatag kayaw iti kabsat mo. Nga uray suker di adem. Patpatgaglat ta. Ay na, agsuswerte kita. Nangabakak mananggiyam. Sige, idakdakkel ko pa iti tayak. Tapno madadagos ti kwartak. Nana, kwartaya man. Nay, apay nga ka dito, yanak ka. Sinurot kayo nga ron, tanay, awan kwarta. Ada pang usarak iti kwarta, nana. Importante. Sige, kakaiso nang agsuswerte kita, anak ko. Sige, ikang kay ti kwarta ma. Manaw ti ka sa pulam. Ibagam tay kagkaw. Nagpakadakadikin ka ni Gino, Ilma. Saan ma, apayaya? Kat manungal daw sana nagaw-away. Apay, di ka madanagan. Ay na, agawid to ka day. Adan na kumjanak ta. Pagbalinam to mga wana mamuna. Ngam awan na pulos abiso na ano sa dino ti ayan na ita. Lakay Filimon! Rumor ka man dagbugsing da! Ha? Makitam, adan. Nervyoso ka launay ngamin kay. Napartek manay. Payman. Ay, di mong tantanak ta Pilimon. Dakas ka kanyat maramidam ti kasta. Day ta kaming timadikin kakay. Pampanuynuyam ti anak ta. Di mo tumngaren iti madingar aramidin na. Nasaya taya matikas ta nga aramid tina. Masya nakarunmat kan kwa na. Tay sulat maungungtan dito abalay. Ngam jam punta, di mo pa ungtan apulos mark. Tapay ko mga ungtak. Kat nakasingsingpay. Tikit di ko nam. Napatpatagkan ka na jaleya. Ngam jay pudpud nung anak mo. Day ta tinabatad, Filimon. Di mo amaw ti bagbagam, Elma. Sika, ti saan nga agpampanunaw. Bakbakitan ka ngamin na konsentidor. Iso nagbanag akasta ti anak ta. Nasaya at nagawid ka, Gino. Nagpamananaya. Saan ka matatao dito'y balay? Kwartaya man kiti tatang. Saan ka nga ikan? Tapag bisyong mutlaang titidgaw. Imot kayo kidi ah. Saan man nakasta ti panagsungsungbat mo, Gino? Tamang ano niya ti maramid kukin ka. Anya? Saan ka nga ikan iti kwarta? Tapno mailisi ka iti dakis nga aramay. At dula amin nga magbagayo. Talaga kidi nga imot kayo. Di ka di makawawat! Kano ay ang agnakam ka? Lumaklakay ka, dumuldol daw. Makauma danggan ti sermon nyo tatang. Awan pa'y ganas! Ginaw! Mabit lang! Agsarita tamampay! Ay, pimadaw manay! Talagan sa nga awanan ti panagbalaw di anak ta. Bakit? Sana na dumgag iti sao. Kasi ta, awan manan dito'y balay. Sa lagawin no may agdigaws. Ay, tila pagturturungan na. Ay, at least akit ang muna ti pagawidan na. Agawid pa'y lang o magdigaws. Nanakam, janak ta. Nanakam, tikas jay. Jay lagbarbartak tararamidin na. Tatang, nanang, ni Gino, tiniliw ka no dagiti pulis. Ha? Ha, apay tiniliw da. Nangramas ka no iti minor de edad, nanang. Anya! Tulungan dak tatang. Nanang. Diyak ka ti mabalod. Irwartak dito eh. Agbalbaliw akong
Promise. Ay, na anak ko ay kakasikamot na ko. Nanang. Dayta, ti maganap ti sukir nga anak. Awan dagdaggam. Ay diya nga ita. Nairaman ak lang, tatang. Basol lagi ti kakadwak. Basol da. Wan ba't nga may lakay? Basol dagiti kakadwana. Nabartag da kano amin. Pinilit da kano ni Gino amang tulad iti naramid da ng mulis siya iti minor de edad akadwada babae. Najay magkidi a babae ha? Boston, Ilma. Ngasim ko ma. Isardang mo ti panangkon konsintem kan ni Gino. Nakabalot lagarunay. Kasta pala ti ramid mo. Filimon. Tatang. Ala. Pag nakmam dayta na pasamakin ka. Gino. Tatang. Daytan ti bunga ti kinasukir mo. Kun bunga mo ti kinakonsintidor mo, Elma. O niya, Ilma. Makita mitan ti bunga ti aramid mo? Ti panang pampanoy-noy mo iti madingay na aramid ni Ginaw? Itala mamiris ko, tibindot ko lakay. Gusto ka gayam. Iso nga da basol ko. Leia anak, pagkawanan na kuma. Sabay ko matasan nakakagura. Nanang, Sorry, Wan. Kapo ka nagitim pagpakita-kiti ka, labaskan ka. Nanang, di kay tupulos kagura. Ngamin, napatag kayon itibiyag ko. Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakan. Ngamin, patpatkan kayo unay. Ay, agyaman na ka. Ikarik, diya ko nagsaw iti kontrakan ka, anak ko. Sorry no kanayon ko nga ibaga nga ampun ka. Lipatan yun dayta, nanang. Wan gayam, nagsweldo akon. Antoy, kwartayo ka ni tatang. Ay na, idulin mo ki din dayta. Taagurnong ka, anak ko. Yornongam ti para iti masakbayam. Wan mat nga may inak kong ibang kumti kwarta, tapno makaurnong ka. Wan, ada nakalasin nga urnong ko. Adamot nakalasin na kwartayo, nanang. Tatang, kastamot din ti panggastos tayo dito ibalay. Kanti ibalon tayo iti kabsat ko iti pagbaludan. Nakabudget amin ang dagita. Ay na, naimbaglakit din tananakam ka, Leia. Kan naimbaglakit din, tanimtang ka itibiyag may kandidatang mo. Ay na, kasano lang at hanawang ka, anak ko. Agyamang kami unay kan ka. Agyaman kami, anak ko. Ay na, siyak tirong bang agyaman kada kayo, tatang. Nanang, tauray saan ada kayo tipudno ang nagtaudak. Di makalaklata na sayaat. Kat subadak tirigat yo anang padakkel kanyak. Ipatpatag kayo unay. No kayat mo anapintas ti pagbanagan to ti anak mo, disiplinaam iti husto. Ngam no konsensyem ti madi nga aramid na, agbabawi kanto. Bueno papagayam, di tan tinagibusan, di pakasalitaan, dito'y drama tayo. BIAG di TAO. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. BIAG di TAO.
Nay, insan. Sika magayam. Sumra ka ah. Madamati pa naglutok, insan. Ay, sana kon nga sumra ka insan James. Umaya ko lang ay tadya toy. Pizza. Saan nga naksayan dya toy? Nay, nagapon na insan. Insang pat man dya asawak. Saan may ngamen nga may bibus? Sayang no may belang. Iso nga inyik ko natap no maramanan nyo mat. Ay kat, agyaman na ka, insan. Amok ngamen nga saan nyo nga maramramanan te kastoy. Iso nga paramanan kayo mat. Ha? Pakanam di anak mo iti kastatap no lumukmag. Tanay nagkutong. Nakitakmanan iti kalman. Limabas iti balay. Yeah, nagkutong. Nagnisit lang arudan nagkutong pay. Kasla palito di anak mo. Insan? Di yung samat ngamin pakpakanan di anak mo. Mangmangan mo, insan. Talaga siguro kababagi na tikas jay, insan. Ay na, saan nga kababagi dayjay? Talaga kit di nga kurang te, kankanan na. Tabasit siguro te sweldum. Insan. Sige, mapanakon ta ne. Asa kaswak pa dya sawak nga nagapoy dya siyudad. Sige, insan. Agyaman na. No kasta, agnaudin ito'y lugar tayo da insan Jema, nanang? Kasta mati imbagana, hindi nagsarita kami anak ko. Agaramid na siguro iti balayda dito nanang. Wan siguro ata kanayon na mga ipalasto kadakkel ti sweldo di lakay nga asawa na. Huwag nga rod Iso nag-aasat ni insang ka. Tanakatumpong iti lalaki na pintas ti trabaho na. Uray kas diya pada nga awan adal na. Nakaasawa lat tamit iti profesional. Huwag nga raw. Tijak kayat kang kwana napasikat. Ipasikat na launay ti asawa na. Ganday na lukmag nga anak na. Ipaspasikat na nga do kanutikan ka ng anak na iso na lukmag. Kanayon da kano amapan mga niti restaurant. Kanagkakangi na kanutikan ka ng anak na. Iso na lukmag. Huwag ka nga rod nanang. Iso nga uyawin na ti anak ko. Ta nalukmag kan dakdakkel nga dayo ti anak na. Ti anak ko. Mababainak pa nga rod. Tay kumpara na kanayon ti anak na iti anak ko. Huwag nga raw. Ibagbaga na kasla ka no palito kakutong di anak mo. Unay maday dya pa nagsasaw di kasinsim mo. Nakasawa at profesional. Kung namala na sino nagsasaw. Mala. Baybayan tayo na nanang. Di tayong tutupahan. Tama nga no poon da ita ti saan tayo pagkikinawatan. Makapasair mga roti pa nagsasaw na no daduma. Gaputa pimbintas ti biagnan. Tanak asawa itila kaya profesional. Kung namala na sino nagsasaw. Anti, mabalinti makiyayayam kan siyan. Ay, mabiyat man lang. Di ka pa sumsumrak si kabalong. Nagdigos ka mat lang. Wan anti. Wanatan eh. Diyak kayat nga makarante anak ko iti ang dod. Inaldaw ngamin nga pagdigosak ni siyan. Unay magdata nga kutong mon balong. Di kan samat mangmanganan. Mang mga anak mat anti. Katapay nga ron nga nagkutong ka. Grabe magdata nga kinakutong mo. Awan ano kumparak data pa magimidyan ako. Hay, lumnat ka. Dakdakal nga dayo dyan ako ngamsi ka. Madlaw-law na nga saan ka nga hilte. Anti. Sige, sumrak ka nga ron din. Ngamne, ibatim datat sinilas mo agpigat ka nga husto. Wan anti. Gimata nga kiti barong nga tibi, tatang. Kan washing machine, kan talo nga kabinet. Ay kit nasaya at anak ko. Kan gimata nga pa itinapuskol nga floor mat. Kan papintura akman dato balay tapno pumintas ti buya na. Makaambo ka Jema. Ada kwarta maya. Katadya! Pawitan ak tumanan dya manugang yo. Namnaminsan mo't lang imbay dito'y balay di asawam, anak ko. Wana tama kumikom nga rod matete-trabaho na. Tama ni Jer nga rod. No kasta, saan kayo nga agsubli iti lugar na pagtrabahuan na? Saan ang tatang? Ito kami ni Tapo Kuyo. Saan nga balit paw itan nakmat di asawak iti kwarta me? Nabayag kayo nga agasawa. Di kayo pala nagkasar. Kanayon mo ta maitantan ti kalay sayaw, anak ko. Kasano ayakat busy mat nga ka na yun. Saan nga bali ata saan mat nga agliway nga mang suporta kanya me? Awan ti problema, tatang. Kumusta gayam di asawam nga nang panaw kanyam? Sanan nga nagsubsuble? Saanan insan? Nakiasawa ni ti sa bali. Kat anya ti araramidam pala ngay. Mga sawa ka mata na. Awan pa iti panunot ko dahi ta, insan.
Ti anak ko, ti atensyon ko ita. Diyanak mo nga nakakot-kot taong. Insan, Palok magamanmat diyanak mo. Nagmisit lang nga rudan, nagkotong pay. Baka na mga miniteado. ado matikang kanin na, insan. Talaga siguro akas di ti kababagina Kababagi nga. Dakal kamat nga lalaki. Nabagi ka pay. Di tumawit ko mga dakal nga tao. Ngam nagkutong, nagbasit. Talaga siguro nga malnuris diyanak mo. Kita man diyanak ko, bastante titaraon. Iso nga nalok nag-adote, may ayatan no kasyay. Pidpidilan da je piyang-piyang na. Tama ayatan da iti kina, taba tiyang-tiyang na. Nag-cute nga rod anak mo, insan. Kasla baboy, ti kalukmag na. Ay grabe ang kamat nga agsa o, insan. Ha? Kasla baboy ako nam kay Jenny diyanak ko. May mayatan te kasla baboy Ngam je kasla pelat kan posporo nga anak mo. Ne, amo na magayam ti masakitan. Ngam no agsaw, di na pa'y panunutin ti rig na ti pada na tao. Ngam no iso ti makangag, masair mo't lang anak. Sino nagajada ko sina? Dagiti kakadwa ka senior citizen. Naggapo kami, ijay lamayan. Tanapan kami naglualaw. Pinadagas ko dito'y balay. Tagkapida BIAG. Ne, lamayan dyan naggapuan nyo? Handa kayo nga pinagkape jay? Nagkapi kami Angam napanog kami magngarod anak na. Isungagkapi kami manan anak kaw. Adun ti gastos ko iti diato nga balay. Iso nga saan man nga tila isang sangpat yung nga bisbisita yo. Babakat pa'y mat nga rod. Jima! Ipakadayo pa'y mat nga muna kanya katap na amok. Saan nga kasta? Anya dyan ruwari yung nga kapkapian day jay. Jay kinatang mo anak ko. Tila ipakpakapi yo. Jay imported pa'y mat. Jay lokal kumaaten ruwari yo. Kag nakadisplay mo nga main. Iso nga ison ating pasangok anak kaw. Mala, amok taon inton maminsa. Apay na nga iso hari-hari dita balay mo kabagays. Kabalay mo mga data. Ay, ado nga main ti gastos nan di tabalay kabagays. Pinapintas na ti unag di balay may. Wan angam saan kumabatakas diya? Ay, makikabkab balay dalangit anak nangam ko na mula na sino ang bumalayan. Ung tambang amin dyan anak mo, kabagis. Ay na, noong takday jay, apaan nak. Kasla di mo maamot yung ugali di ka anakam kabagays. Ung tam, tap nagbutang. Agruami tikas di nga raramidan na. Naturay law na yan. Gaputan na kaasaway tila kaya profesional. Kung namala na sino na nakalaslastaw. Ung tam nga min, kabagis. Baybayan nyo lang nanang. Tamangan di baga naman naman nakibiyang kayo. Ay, manitirik na kitiimbagan ni uncle mo kanyak. Ngayon narami di kasinsimaw. Kaslawa mapulusin ti karbangan ni kabagis ko iti balay na. Gaputado ti ginagatang nakagawaan day jay. Isumat turay-turayan. Naglayingan. Nanang. Apay nga may na nagawid ditoy. Imbis nga dyan lugar ti asawa na tayan na kuma. Ala, baybayan nyo nanang. Umanayla pa kais istresan nyo day ta. Ay na, imbag man ta nag-awit ka, darling. Darling. Sana ngagbayag. Umay ko la ito, bastoyo iti anak ta. Anya? Anya kamatan? Kunak no umiyan ka ito'y bulay. Mamimiss da ka na iti anak ta. Inton maminsan ng anak. Di ka nagpaspasog no, Gwen? Ni, akin lugan iti si Mangpat. Ha? Dito'y kayam tinangyawi na mitikiridam, Simon. Apay nga da ka ditoy, Minda. Di kaya ganag? Sanak nga giskandalo dito'y. Alak lang itiladawan day takiridam. Ay sus datoy. Ay, apa nga dito? Di kang dumog. Ipakitam tarupam. Sika, babae. Ko Kasta. Kasta. Tapno nalawag ang makita na tarupam. Sinalbag ka. Sayat ka, babae. Kasta, ada asawa na ya Simon, Jema? Kawa, wan ngam
Nagsinadan. Ikam kamat lang na diyang abak at baginakan ni Simon. Ikam-kamat nga. Nakadkadlaw to, paya mabutang ni Simon iti dayja bakay. Nagdardara sa simurot iti asawa na. Awan kahit di tibabuay na diyang abak at idaldal na pa lang tibagi na iti asawak. Kat handa lang aron nga kayatan. Nagposkol diyay muging na. Sika, tinaposkol ti ropa na. Jema. Tatang. Apay, di ka mabae ni tikas tangar aramidam? Makikabkabit ka? Kunak lano baro ti manugang ka. Saan mo't gayam? Magibabain ka. Minsan, apay di naitagkin ka iti Facebook. Ni, naitag nga. Diyak pa nga may linuklukatan dyan Facebook ko. Kitaam nga na, insan. Ropam di naitagdakin ka. Ni mo lakay mo tinangitagkin ka. Queen of kabit tim panagan nakin ka, insan. Anya? Sana malamlamot ti aso timbagbaga na ijay, insan. Anya? Sige man tayo nakaglod. Lukatak man dyan Facebook ko. Awan babayan mo nga lakay. Anya dyan tag mo kanyak? Hello, Gemma. Ni Minda, tinagiposkin na gitagi tiladawan mo. Anya? Sinukatan na ti password ko. Iswadyak malukatan. Awan babayan da dyan nga bakat nga. Pasensya ka, Gemma. Boro kamat pasensya. Dinakmat gaya may laban ni Jasawam. Ladingitag, Gemma. Diyak ngamin kayat ngagtarong ti asawak. Iswa pasensya kan. Pasensya lang ti pagbagam. Kasalatan. Agpatpating gaya ti paspasensya. Manjakon. Naumakon. Ag sinatakit din. Diyak makananusan. Basta itad mo ti suporta ti anak ta. Nga magsinatakit din. Ay, naibabainan ni Teosto yung kasinsin ko, nanang. Masya naklakit nga rod kinkwanan. Pag nakman na day jaya napasamak kang kwana. Ison ti pagsasaritaan na giti makamam mo kinkwana. Wana. Pagpestahan na iti chismosa. Naipos mo kami ni ti Facebook. Anya pa'y ngay. Nanang, Anya nga ita. Kundi palang gwad tumay day. Paglastog na launa di bigtan asawa na. Gam kami mga lagayam. ala, huston nanang. Di kayo nagsaw iti kontra kinkwana. Takaasi mo. Masuro na nga raw. Iso na rigat ti kundi palanggwad. Tadita mo ti mapasama kiti masungan nga laldaw. Angkal, pananinsan Jima. Ay na, mapan ka no agtrabaho ijay lugar ti GAYYEM na. Ha? Kat imbati na ti apo ko yaw? Kat kapilitan manumot ten ngagpawit ti ama ti apo kaw. Manipod imbay dito di asawa ni Simon. Kasta ya, angkal. Maburing ka no mo dito'y balay. Iso na pa nagtrabaho. Diyak mo no anya trabaho ti sirken na ijay. Nakag-eskwelahan, tatang, lola. Nala, agandan nad kay tirurwar mo, balong. At ito'y arawans mo, anak ko. Agyamanak, tatang. Sige, mapanakon. Sige apo, kagannad ka. Sige, anak ko. Ay na, nagbita di makal ka po ko. Nagbangag payadagos ti busis nan. Kutre sila tawon na. Uwin nga rod nanang. Bigla mo tatimayag ni Balong. Nataytayag pa yung amsyakon. Huwag nga raw, kanlimok magbasi. Rimwarte kinataer na di makalan. Ay na, kasla ka ano lang hindi basit. Nga uyawan ni Jima kasinsin mau. Kasla pusporo kung kuna nalay day. Anya nga ita, timayagan iti hustaw kan bimagay. Nagwapo pa yapo ka. Insan, papanan niya Bapang kami man ijay klinik. Kay pampanawan mo tanak mo, insan. Nagbayag nga rod nga magna. Paspasam ti magna. Nagbuntog ka nga. Nagpartak kayo mo't kami nga magna. Paspasam nga rod. Kaya dumagas kayo pa ya, insan. Wan man taneh, nabannog ka no dato anak ko nga magmagna. Anya teramido nyo ijay klinik kaya, insan. Follow up, check up dato anak ko Ha? Apay, anyat sakit na. Diabetic nga rod. Imububingan nga diabetic. Ne, apay ngay. Grabe magaminti kinalukmag na, insan. Wan nga rod. Di mat nga rod maanawa nga mangan. Uray suy lang ti sida na kat nagadote kanan na. Nagtaba lang nga rodan, nagpandak pay. Ay, wang, nagpatingga mo ti panagdakkel nan, insan. Ay, wan nga rod Naimbag pa'y ni Balong nga anak mo ata nagtayagan.
Wan, insan. Nataytayag pa yung aron ngam siya kon. Imbag man, kan nagbangag pa dya busis nan. Ngam data anak ko kat isulad tate busis na. Kan, saan matan nga di makal? Di makal lang tibagi na ngam hamat nga ati bayagan. Ay, insan, anya nga ti empat pa tumaryo ka ni Balong. Apa nga nagjakal matan? Awan mo, insan. Mahilig lang amin ang mga itinatang kan prutas. Imbag man. Ngam dato anak ko nga di na kaya ti mga itinatangkan prutas. Iso nga panjak. Mapantan nanang. Sige, umuna kanta, nagbuntog ka nga magna. Kamatan kanto no madamdama. Darasan nyo Wan, sarunoan kan. Grabe mga agpaiso ti kinalukmag ni Shanshan ang ninsan. Ay, wan nga road insan. Kita amat tila nga nga magmag na nanay. Agsakang pa yan, gapoy tinalabos nga kay natabwa na. Naglukmag. Saan nga kasla ka ni Balong nga anak mo? Nagtayag kan nagwapo nga di makal. Ay, mababay anak pa yan, gapoy dya imbagbaga kay ti kalabas. Paspasin siya anak insan ta. Imbagbaga nga kasla posporo. Tanakotong edi dya anak mo. Ay na, lipatom na itan insan. Alakit din, sarunwa mo dyan anak mo. Tapno maipacheck up mo, insan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. BIAG, di TAO, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.